Ngiyababingelela abazalwane egameni lomfowethu uKristu inkosi yethu. Amen. Asikhuleke umdali wamazulu nomhlaba Thixo olungileyo. Siyabonga Nkosi ukuthi usuphindile wasipha ithuba esikhathini samanje lokuthi sifunde isifundo. Siyacela Nkosi ukuthi uvule iy'nhliziyo nezingqondo zethu ukuze sikwazi ukuqonda iy'bhalo. Sizamukele ngentokozo nangokubona ukuthi siyazidinga ukuze sizokuba nobudlelwano obuqinileyo nezulu. Ngokusizwa izulu, iy'milo zethu ziguquke nxa sithola le mvuselelo noma lezi zambulo Nkosi kwabanye. Siyacela Nkosi ukuthi usenzele ngokubona usekhaya ezulwini ukuthi ngamunye ngamunye siyadinga. Egameni leNkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Phinde ngiyababingelela abazalwane egameni lomfowethu uKristu inkosi yethu. Amen. Isifundo 8 namhlanje. Isifundo 8 esiwenzayo. Isihloko sesifundo 8 sithi icebo likaNkulunkulu lokusindisa umuntu. Isihloko sakhona sithi icebo likaNkulunkulu lokusindisa umuntu. Isifundo 8 lo. Indimana yethu yekhanda kusifundo 8 itholakala kwaseRoma 6 uverse 23 efundeka kanje. Ngokuba inkokhelo yesono ingukufa, kepha isipho somusa sikaNkulunkulu singukuphila okuphakade kuKristu Jesu inkosi yethu. Amen. Inhloso yalesi sifundo ukwambula uthando lukaNkulunkulu ekulungiseni indlela yokuphepha enkokhelweni yomthetho osewephuliwe ngokuba ngomhlatshelo wendodana yakhe uJesu Kristu ngenxa yomoni. Yazi singakaqhubeki kakhulu, siyakhumbula ukuthi khona ey'nsukwini safunda khona ukuthi isono sini, wathi isono siwukweqa umthetho. Ukuthi uNkulunkulu ekhulume umuntu noma isidalwa senza okunye, lokho kubizwa ngokuthi kuyisono ngoba lowo muntu weqe umthetho kaNkulunkulu. Sitholile esifundweni esedlulileyo kade sikhuluma ngokomuntu la uNkulunkulu ebeke umthetho, abantu balalela inyoka endala, balalela uSathane, bayeka ukusho umthetho kaNkulunkulu, bona benza isono ngoba baphambane nabo nokukhuluma kukaNkulunkulu. Namhlanje sikufunda ukuthi inkokhelo yesono, umuntu uma ephila ngesono, isigcino sakhe siyakuba yini? Siyakuba ngukufa. Ngokuba inkokhelo yesono ingukufa. So lapho khona isono, for sure ukufa ku-guaranteed kuzoba khona. Bese kuthiwa kepha isipho somusa sikaNkulunkulu singukuphila okuphakade kuKristu Jesu inkosi yethu. Amen. Okay, sikhona nesipho somusa esivela kuNkulunkulu esiwukuphila okuphakade, sisithola kodwa ngani? Ngokukholwa indodana yakhe uJesu Kristu. Umuntu ukhathi edaliwe ngomfanekiso kaNkulunkulu. Mhlawumbe sokukhumbula lokho esifundweni esidlulileyo senzile ukuthi wakuthatha kalula ukuba necala lokuziphendulela ngokungalaleli kwakhe umthetho kaNkulunkulu. Wabe sewela esonweni. Isono sakhe samahlukanisa noNkulunkulu, samlethela isiqalekiso sokufa emhlabeni wonke. Umbuzo ukuthi wayesengasindiswa kanjani umuntu na? Emva kokuthi yena uNkulunkulu ukhulumile wona uthena uNkulunkulu ngiyakufa ngokufa. Inyoka yathi aniyi ukufa nokufa, walalela inyoka kodwa izwi lagcinayo ukuthi ukufa kwaba yinto okuneshoyo ukuthi izakwenzeka. Singakafiki nje lapho, mhlawumbe umuntu umbuzo akazozibuza wena ekhaya ukuthi ngabe kuyiqiniso yini ukuthi bonke abantu bayizigqila na? Isigqila. Noma mhlampe-ke nxa umuntu wayezinikele esilingweni sikaSathane, khathi belalela uSathane lapha, khathi beyinikele ekulingweni kaSathane, babe sebeqhubeka yini beba abantu bakaNkulunkulu abazosebenzela uNkulunkulu? Noma babe sebeqhubeka bayisebenzi kabani? Kwakungenzeka ukuthi uNkulunkulu ukhulumile umthetho abadala kodwa bona belalele enye indoda uSathane. Babe sebeba yisebenzi zikabani abantu emva kwalokho ukuthi uNkulunkulu esekhulumile bona belalela uSathane? Lokhu kuyaphenduleka mhlawumbe lo mbuzo ukuthi wabe sephenduka isisebenzi sikabani umuntu emva kokuthi ezinikele yena ekulaleleni isitha esiwuSathane. Mhlawumbe uma singase sifunde bona futhi abaseRoma 6 verse 16 ngakhona esikutholayo. uRoma 6 verse 16 ofundeka kanje. Anazi yini ukuthi lowo
enizinikela kuye ukuba nibe yizinceku zokumlalela, niyizinceku zakhe enimlalelayo, noma ezesono kube ngukufa, noma ezokulalela kube ngukulunga na? Isho njalo indimana ukuthi anazini lo enizinikela ukuba nibe yizinceku zakhe zokumlalela, niyizinceku zakhe enimlalelayo. Umuntu emva kokulalela isitha, okay, so sizohamba sponge wabe seba inceku kabani. Uma siphinde sifunde laphana uPetru wesibili u-2 uvesi 19, 2 Peter u-2 uvesi 19, yena ofundeka kanjena uPetru wesibili yebo, uPetru wesibili u-2 vesi 19 ufundeka kanjena. Bebathembisa inkululeko, kanti bona uqobo lwabo bayizigqila zokubhubha. Ngokuba lokho umuntu ahlulwa yikho uyisigqila sakho. Ngokuba lokho umuntu ahlulwa yikho uyisigqila sakhe. Uyisigqila sakho. Excuse me. Mhlampe ngingakaqhubeki khona lento ekuthiwa ama-addicts, yabo. Uthola ukuthi umuntu lento ethile akayifuna kungaba utshwala noma kungaba ama-drugs. Uma esekufuna engasakwazi ukuphila ngaphandle kwakho, ulalela umzimba wakho ukuthi umzimba wakho usufuna lento. Khona ngisho naney'gqila zocansi, yabo. Uthola ukuthi akasakwazi ukwenza lento enye into uma engakutholanga lokhu, engabutholanga lobutshwala. Angithi baze beye ema-rehab, abanye bebe nama-drugs, abanye benziwe ngisho nanama-counselling, uyabo. Ngenxa yokuthi kubonakala ukuthi khona izinto abaziy'gqila zazo. So, lokhu okukwehlulayo, ngokuba lokho umuntu ahlulwa yikho uyisigqila sakho. Sizokhumbula ukuthi u-Adam no-Eva laphana ensimini yase-Edeni bahlulwa inyoka, shuthi bahlulwa umlingi owusathane. Babe sebeba ziy'nceku zakhe sebey'nikela kuyena. Into eyabe isiyenzeka-ke, kuthiwa akubanga umuntu oyedwa, kepha umhlaba wonke ngenxa yesono sewuba ngaphansi kwamandla omubi. Hhayi nje awuba u-Adam yedwa emva kokuba no-Eva emva kokuthi benze lokho, kodwa umhlaba wonke wawusuba ngaphansi kwamandla omubi esitha, ngoba phela umubi wayesebahlulile abantu laba ekuthiwena babuse lo mhlaba bewunqobe. Kuthiwa ekudalweni kwakhe u-Adamu wabekwa ukuba abuse umhlaba, kepha ngokuzinikela kwakhe ekulingweni wabe seba ngaphansi kwamandla kaSathane. Khumbula uNkulunkulu kathi ebadala kuGenesis 1 wathi zalani nande nibuse umhlaba niwunqobe. Kodwa siyathola ukuthi kepha-ke ngokuzinikela kwakhe u-Adamu ekulingweni wabe seba ngaphansi kwamandla kaSathane. Ngokuba umuntu uyisigqili salokho okumnqobileyo, uSathane wamnqoba u-Adamu ngamaqhinga akhe. So, uSathane wabe seba ngumbusi phezu ka-Adamu ngoba uSathane nokuthi umnqobile u-Adamu. So, u-Adamu noma-ke isintu sonke sabe sesiba ngaphansi kwamandla kaSathane ngoba ebonakala esinqobile isintu. Ngokuba umuntu uyisigqili salokho okumnqobileyo, kwathi ukuba umuntu abe yisithunywa sikaSathane, umbuso wakhe umuntu olona wayewunikezwe uNkulunkulu wawusudluliselwa kulowo owayengumnqobi. Bekuthiwena umuntu akabuse, kodwa hhayi, ngenxa yokuthi wabe sehlulwa yisitha esiwuSathane, umbuso womuntu wawususudluliselwa kulowo owayengumnqobi. Ngale ndlela-ke uSathane waba ngunkulunkuluwana walelizwe, waba ngunkulunkulu walelizwe. Saqala ngesifundo sithi uNkulunkulu weqiniso. So, noSathane uwuNkulunkulu ngokwakhe ngoba wathatha umbuso kumuntu, shuthi wasesebusa phezu komuntu. Kodwa khathi sikhuluma ngoNkulunkulu weqiniso, siyambonga uNkulunkulu kuJeremiya 10 vesi 11 ukuthi wabe sesichazela ukuthi niyakusho ukuthi onkulunkulu abangadalanga izulu nomhlaba labo bayakubhubha. Uyabo, so noma uSathane ekleyima ukuba uNkulunkulu ngenxa yokuthi warobha u-Adamu, kodwa akadalanga izulu nomhlaba. So, uNkulunkulu wamanga. uNkulunkulu nguyena ngeqiniso uma sizokukhumbula isifundo esasifundayo uza kumbhubhisa. Umuntu usesimeni esinjani njengesoni na?
Umuntu mhlawumbe emva kokuthi sibe yisoni-ke sibe ngaphansi kwamandla esitha, isimo esikusona ngabe sinjani siyathembisa yini na? Kuyatholakala lokhu uma sifundwa incwadi ka-Isaya. Ngake ngiqale Isaya 1 uvesi 5. Yebo, ake ngiqale ngifunda Isaya 1 uvesi 5 novesi 6. Isaya 1 uvesi 5 novesi 6 ofundeka kanje. Uthi, ningabe nisashawa kuphi? Nisaqhubeka ukwembuka na? Lonke ikhanda liyagula, nayo yonke inhliziyo ibuthakathaka. Kusukela ematheni onyawo kuze kube sekhanda, akukho okuphelele. Ngamanxeba nje nemivimbo nemidwa emisha. Akukhanyangwa ubovu, akuboshwanga, akuthanjiswanga ngamafutha. Okay, yazi umuzwa lesi simo isimo esingathembisi. Ukuthi umuntu njengoba eseyisoni, emva kokuthi umuntu ebeseba yisoni, isimo sakhe saba nje. Noma mhlawumpe-ke isifundweni Isaya 64 verse 4. Isaya 64 verse 4 nayo khona uNkulunkulu akushoyo ngayo. Ku-Isaya 64 verse 4 uthi uNkulunkulu lapho. Isaya 64 verse 6, ngiyaxolisa. Sifunda incwadi ka-Isaya 64 uverse 6. Yanye i-condition noma isimo somuntu lapha njengesoni. Kuthiwa umuntu njengesoni-ke kuthiwa ku-Isaya 64 verse 6. Sonke saba njengongcolileyo, nokulunga kwethu konke kwakunjengengubo enindiweyo. Sabuna sonke njengeqabunga, nobubi bethu basisusa njengomoya. Amen. So, uyamthemba umuntu phaqa ongenaNkulunkulu ukuthi angakunikeza iseluleko ongahamba ngaso ukuze usindiswe? Akubonakali kuthembisa ngoba kuthiwa sonke saba njengongcolileyo, nokulunga kwethu konke kwakunjengengubo enindiweyo. Sabuna sonke njengeqabunga, nobubi bethu basisusa njengomoya. Mhlawumbe umuntu umbuzo akazibuza wona ukuthi-ke noma umuntu wayezithengisile ezeni, uNkulunkulu wathembisani na? Okay, umuntu uyithengisele phela. Lezi iy'thembiso zikaSathane zaziyize ngoba wathi umuntu uyakuba njengoNkulunkulu, uyovula amehlo abe njengoNkulunkulu. Kodwa uma sekubonakala hhayi wayemkhohlisa ngoba u-Adamu uthi kunalokho wawuvuleka amehlo wayebona ukuthi uhambaze. Kunalokho wafikelwa le nto uNkulunkulu akayishilo, ukufa nokuxakeka nje. Yabo, manje sathengiswa entweni engelutho, amanga, sakholwa amanga, kwabe sekuba ukudayiseka kwethu lokho. Manje mhlawumbe umuntu umbuzo angayibuza wona ukuthi-ke noma umuntu wayezithengise ezeni, uNkulunkulu wathembisani na? Uma ufunda u-Isaya 52 uvesi 3 uthi uNkulunkulu, ngokuba usho kanje uJehova uthi, nathengiswa ngento engelutho, niyakuhlengwa ngaphandle kwemali. Amen. Niyakuhlengwa, ukuhlengwa ukusindiswa. Uthi uNkulunkulu-ke siyakuhlengwa ngaphandle kwemali. Yo, ihlungu le ndaba ngoba uSathane usibophile ukuthi ukuze uzokhululeka, uzosinda, uzoba ngosindisiwe noma ohlengiweyo noma ongaseyisona isigqili, kufuna kukhiphe imali ethile ngoba uzokwazi ukukhululeka ungenayo imali ethile. Kodwa uNkulunkulu khona into akayishoyo la, uthi ngokuba usho kanje uJehova uthi, nathengwa ngento engelutho, niyakuhlengwa ngaphandle kwemali. uNkulunkulu uma esifuna ukusisindisa akadingi imali yethu, kodwa ufuna ukusisindisa yena ngaphandle kwemali. Omunye umbuzo mhlawumpe umuntu angazibuza wona ukuthi uNkulunkulu emva kokuthi umuntu-ke seyinikele esonweni wacaca ukuthi uselethelwa-ke usekufika iyiqalekiso, yini le uNkulunkulu awayenze eyamkhuthazayo umuntu ngoba umuntu useyayibona ukuthi ukhohlisiwe, akasawubusa umhlaba, ukunalokho usezofa kuze ubuhlungu nomunye wodwa. Kodwa uNkulunkulu khona amagama azwakala ewakhuluma amkhuthaza umuntu. uNkulunkulu khona isithembiso awasenza ku-Adamu no-Eva ku-Genesis 3 uvesi 15. Ake sisifunde ku-Genesis 3 verse 15 isithembiso esenziwa uNkulunkulu ku-Adamu no-Eva. Wathi uNkulunkulu, la mazwi uNkulunkulu ahlehle wayewakhuluma nenyoka emva kokuthi siwakhulume isikhohlise u-Adamu no-Eva badla isithelo. Kuthiwa-ke uGenesis 3 verse 15, ngizakubeka ubutha phakathi kwakho nowesifazane, naphakathi kwenzalo yakho nenzalo yakhe. Yona iyakuchoboza ikhanda lakho, wena uyakulimaza isithende sayo. Amen. Yazi uSathane khathi
efuna evukwa umoya wakhe empakamo laphana ezulwini, siyathola ukuthi uNkulunkulu uyasitshela ukuthi khona ney'ngilosi owazikhohlisayo zaba kanye naye kulokhu kuhlubuka kwakhe. Kangangokuthi wathi uma esexoshwa ezulwini akaxoshwanga yedwa, waxoshwa nazo. So uma esefika nala emhlabeni, ufika uzokwenza imishini efanayo, uzokwenza abantu ukuthi nabo behlubuke uNkulunkulu, kusho ukuthi naye wandisa abangani bakhe ukuthi sebezoba baningi, bebe zidlova zokungamlaleli uNkulunkulu. So esemenzile kumuntu ukuthi umuntu adle isithelo, sothanda wayey'tshela ukuthi umuntu uzoba umngani wakhe-ke, ephinde ehlangane nabantu ukudelela uNkulunkulu njengoba esehlangene nalezi iy'ngilosi awawa nazo ukudelela uNkulunkulu. Kodwa uNkulunkulu uzwakala ekhuluma amanye amagama. La mazwi ku-Genesis 3:15 kuthiwa ngoba usathane wayesebuthi usegene nabantu ukuthi bedelele uNkulunkulu ukuthi sebezoba ngaphansi kwakhe bebe abangani bakhe. Kodwa sithola uNkulunkulu ukukhuluma amagama ahlukile, akuseyiyona lento usathane beyicabanga. Kodwa uNkulunkulu uthini? Uthi uzobeka ubutha phakathi kwakho. Wayekhuluma nenyoka nowesifazane, naphakathi kwenzalo yakho naphakathi kwenzalo yakhe. Yona iyakuchoboza ikhanda lakho, wena uyakulimaza isithende sayo. Yazi, asiqapheleni lokhu-ke. Indodana kaNkulunkulu, umbuso okhazimulayo, uJesu loyo, owathintwa yisisa ngenxa yesizwe sabantu. Inhliziyo yakhe yathinteka ngesisa sobuNkulunkulu ngenxa yezililo zomhlaba olahlekileyo ezavuka phambi kwakhe kubumayemaye. Kodwa uthando lwaphakade lwase luveza icebo lelo umuntu ayengasindiswa ngalo. Umthetho kaNkulunkulu wase waphuliwe, wafuna ukuba umoni makafe njengoba inkokhelo yesono kuwukufa. Kodwa kuwo wonke amandla endalo kaNkulunkulu kwaba khona munye kuphela ongase anelise lokhu okwakudingwa umthetho. Masiqhubeka nala sifunda, kuthiwa yazi ngoba umthetho wobuNkulunkulu ungcwele njengaye uNkulunkulu uqobo, kwakungaba yilowo kuphela olingana noNkulunkulu owayengenza inhlawulo yesono, owayengcwele naye. Kwakungekho omunye ngaphandle kukaKristu owayengasindisa umuntu owile ngenxa yesiqalekiso somthetho, abuye ambuyisele ebudlelwaneni futhi nezulu. uKristu wayezothwala icala lehlazo lesono, isono esiningiso kangaka uNkulunkulu ongcwele, kangangokuba sasizokwahlukanisa yena uKristu eyindodana noyise uJehova. uKristu wayezofinyelela ekujuleni kosizi ukuze ahlenge isizwe esasesibhubhile. Mhlampe uma kukhulunywa ngenzalo, ake sifunde kwabaseGalathiya 3:16. uNkulunkulu khona lapha ekhuluma khona no-Abraham, esithembisweni sika-Abraham ngubani okukhulunywa ngaye njengenzalo na? Siyakuthola uma sifunde baseGalathiya 3. Galathiya 3:16 mangaphusisi. Hayi, Galathiya 3:16. Galathiya 3:16. Khona uNkulunkulu amazwi akawakhulumayo uma ekhuluma ngenzalo. Nanka, amen. Galathiya 3:16. Uthi uNkulunkulu esithembisweni sika-Abraham ngubani okukhulunywa ngaye njengenzalo, njengoba uNkulunkulu ethi kuGenesis 3:15, ngiza kubeka ubutha phakathi kwakho nowesifazane, naphakathi kwenzalo yakho nenzalo yakhe. Inzalo ka-Abraham uNkulunkulu wayekhuluma ngayo, ngabe kwakuwubani lo? Genesis 3:16 uthi-ke, ngiyaxolisa, Galathiya 3:16 uthi, manje-ke izithembiso zanikwa u-Abraham nenzalo yakhe. Akasho ukuthi ezinzalweni kungathi ngeziningi, kepha kungathi ngeyodwa, ukuthi nasenzalweni yakho enguKristu. Amen. Ngizoyiphinda, Galathiya 3:16. Manje-ke izithembiso zanikwa u-Abraham nenzalo yakhe. Akasho ukuthi ezinzalweni kungathi ngeziningi, kepha kungathi eyodwa, ukuthi nasenzalweni yakho. Lenza leyo bani? EnguKristu. Mhlawumbe umuntu umbuzo akangazibuza wona ukuthi nxa uKristu esefikile emhlabeni wanikelwani igama lokuthi nguJesu na? Ngoba igama uma ufunda incwadi yaMateyu 1 uyatsho uza kuzala indodana uyiqambe igama lokuthi nguJesu. Ingelesi iyalela uMariya laphana ngokuzalwa kukaJesu. Manje siyabuza ukuthi why kuwo wonke amagama kuzothiwa kamqambele igama elithi Jesu?
indaba nxa uKristu esefikile wanikezwa igama lokuthi nguJesu. uMateyu 1:21 uthi, uza kuzala indodana oyiqambe igama lokuthi uJesu, ngokuba nguyena oyakusindisa abantu bakhe ezonweni zabo. Amen. uJesu uzuqanjelwa igama elithi Jesu ngokuba yini? Uyena oyakusindisa abantu bakhe ezonweni zabo. Okay. Amen. So, mhlawumbe umbuzo ukuthi ngubani owenza icebo lokukhulula? Noma mhlawumbe umuntu umbuza angazibuza wona ukuthi-ke uKristu waba ngumsindisi womuntu kanjani na? uKristu waba ngumsindisi womuntu kanjani na? Singakhohlwa kuthiweni inkokhelo yesono yini? Ukufa. So, emva kokuthi u-Adamu no-Eva bone bakufuneka kahle kube khona nje into eyodwa nje cha, befe kube ngathi into ekuthiwa umuntu ayikazi existe emhlabeni. Kodwa-ke uNkulunkulu enothando siyathola ukuthi cha, akubanga njalo. Wasilethela uMateyu 1:21 uJesu okuwena oza kusindisa ezonweni zethu. Uza kuzala indodana oyiqambe igama lokuthi uJesu, ngokuba wena uyakusindisa abantu bakhe ezonweni zabo. So, kulokhu kwaphula umthetho kwafuneka kuze uJesu azosindisa. Uma ufunda u-1 Peter 1:18, uma ufunda uPetro wokuqala 1:18 no-19 wakhona, uPetro wokuqala 1:18 no-19 wakhona, ofundeka kanje. Kuthiwa, nazi ukuthi anihlengwanga ekuhambeni kwenu okuyize enakunikezwa ngawoyihlo ngezinto ezibhubhayo, isiliva negolide. 19. Kodwa ngegazi lenqabile likaKristu kungathi lewundlu elingenacala elingenabala. Amen. Uthini uNkulunkulu? Nazi ukuthi anihlengwanga ekuhambeni kwenu okuyize enakunikezwa ngawoyihlo ngezinto ezibhubhayo, isiliva negolide. Mhlawumbe khona abantu abazitshela ukuthi ngoba banemali kuzoba lula kubona ukuhlengwa nokusindiswa. Uthi uNkulunkulu cha, anihlengwanga ngasiliva nagolide, kodwa nathi anihlengwa ngani? Ngegazi elinqabileyo likaKristu kungathi lewundlu elingenacala elingenabala. Nakho kufuneka sikwazi ukuthi Jesu Kristu wayengenacala, wayengenabala. So, sahlengwa ngegazi lakhe. Singakhohlwa futhi sike safunda incwadi e-Isaya lapho uNkulunkulu ethi khona, nathengiswa ngento engeyilutshwana, niyakuhlengwa ngaphandle kwemali. So, ukusindisa umuntu noma ukusindiswa komuntu akuyona into edayisayo. Uma sifunda iBhayibheli kaNkulunkulu sihlengwa ngaphandle kwemali, futhi-ke kodwa sihlengwa ngegazi elinqabileyo likaKristu kungathi lewundlu elingenacala elingenabala. Qaphela, emsebenzini wosindiso akukuphoqwa, akukho mandla avela ngaphandle afoqayo asetshenziswayo. Phansi kokusebenza kwethonya likaMoya Oyingcwele, umuntu uyekelwa ukuba azikhethele yena ukuba akhonze uNkulunkulu. Ekuguqukeni okuye kwenzeke nxa umphefumulo uzinikela kuKristu, kukhona inkululeko ephakamileyo kakhulu. Ukuxoshwa kwesono kungumsebenzi womphefumulo wona ngokwawo. Kuyiqiniso ukuthi asinawo amandla thina ngokwethu ukuba sizikhulule ekubusweni nguSathane. Kepha nxa sifuna ukuba sikhululwe esonweni, bese kuthi ngenswelo yethu enkulu sikhale kakhulu, sifune amandla angekho kuthina ngaphezulu kwethu, kuyothi amandla omphefumulo agcwaliswe ngesihlakadla samandla obuNkulunkulu kaMoya Oyingcwele. Bese kuthi-ke wona esewonke alalele ukulawula kwentando, isigcwalisa intando kaNkulunkulu. Lokho nje mhlampe engafuneka sikuqondisise. Mhlawumbe umbuzo umuntu akazozibuza wona, yebo kuthiwa uKristu wamsindisa kanjani? uKristu-ke wasihlenga, wasisindisa ngegazi lakhe, igazi elingenacala. Umbuzo-ke mhlawumbe umuntu akazozibuza wona ukuthi-ke kukhona yini omunye ongasenzela lo msebenzi na wokuhlenga? Ukuthi okay fine, siyeza uJesu Kristu wasihlenga ngegazi lakhe, kodwa mhlawumbe-ke la phakathi kwethu mhlawumbe ngabe wasebukhosini ukhona yena omunye umuntu esingahlengwa noma sisindiswe ngaye na?
Uma sifunda incwadi Zenzo 4 verse 10 kuya 12, incwadi Zenzo 4 verse 10 kuya verse 12 uzophenduleka lo mbuzo ukuthi kukhona yini omunye ongasenzela lo msebenzi wokuhlenga, ngabe omunye umuntu wakithi noma omunye umuntu esimethembayo, ngabe ukhona umuntu ongakwazi ukuthi lokho wenziwa uKristu ukuthi sihlengeke size samukeleke kuNkulunkulu, ngoba kuthiwa isono siyamhlukanisa umuntu noNkulunkulu, kodwa sibuye kube khona lokho kubuyisana phakathi komuntu noNkulunkulu. Ngabe kukhona nomunye ongasenzela lo msebenzi. Izenzo 4 verse 10 kuya verse 12 ezifundeka kanjena. Verse 10 uthi-ke, makazeke kini nonke nasesizweni sonke sakwa-Israyeli ukuthi ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha enambethela esiphambanweni amvusayo uNkulunkulu kwabafileyo, ngaye umi lo muntu phambi kwenu esindile. Yena uJesu Kristu lo uyitshe eladelelwa yinina bakhe eselaba yinhloko yegumbi. Verse 12 athi, ayikho insindiso ngomunye, ngokuba alikho futhi elinye igama phansi kwezulu elinikiwe ebantwini esimele ukusindiswa ngalo. Amen. uNkulunkulu sitshela lokho nje ukuthi alikho igama esingasindiswa ngalo, noma singathi usibanibani unamandla, usibanibani upowerful, usibanibani uhlakaniphile, kodwa akwanele ukuthi sizosindiswa ngayo. Singakhohlwa futhi uJesu khathi kukhulunywa kwaze kwathi uzosindisa ezonweni zethu. Uyabo? Uma uqaphela la kuthiwa ngeke kwenzeke ukuba thina ngokwethu sikwazi ukuphuma emgodini wesono esesishoniswe kuwo. Kuthiwa iy'nhliziyo zethu zimbi futhi singeke saziguqula zona. Yabo, iy'nhliziyo zethu indlela ezimbi ngayo ngeke sikwazi thina ukuziguqula zona, ngoba khona lapho kucashunwa khona eBhayibhelini kuthiwa ngubani ongaveza okuhlambulukileyo kukho okungcolileyo na? Kakhona oyedwa. Ngiyakhumbula leyo verse? Okay. Imfundo, impucuko, ukujwayeza intando, imizamo yabantu, konke kunendawo yakho, kepha lapha akunamandla. Kungenza ukuba isimilo silunge ngaphandle, kepha azikwazi ukuphendula izinhliziyo, azikwazi ukuhlambulula iziphethu zokuphila. Ya umuntu engafunda kube khona leyo discipline ukuthi ngaphandle uqoqekile, ngaphandle uphatheke kahle, kodwa akekho umuntu okwazi ukuthi eze ngene ngaphakathi enhliziyweni, uyabo, asindise umuntu kubo bonke ububi nobugovu nayo yonke nje into umuntu engamhlasela ewubona. Kuthiwa kufanele kube khona amandla aqale ngaphakathi, ukuphila okusha okuvela ngaphezulu phambi kokuba umuntu aguquke esonweni aye ebungcweleni. Lawo mandla nguKristu kuphela. Amen. Yazi, ngiyakhumbula nje kwaye kwakukhulunywa ngendoda ekade ise-rehab yayisizakele, esesibheme isikhathi eside, ina more than 30 years ibhema. So yabe isiyayiswa e-rehab, yahlala isikhathi eside futhi yaba na more than 10 years ibhema, ingasabhemi emva kokubuya e-rehab. Kwaphela 10 years. Base sebeyayibiza-ke sebeyayibuza ukuthi ugcine nini ukubhema? Yathi hawu, impela ukubhema ngakugcina 10 years back. Uyabo? Sebeyabuza ukuthi ugcine nini ukufisa noma ukukhumbula logwayo ukuze uzowubhema? Ithi hawu, kodwa Nkosi yami, yabona indaba yokukhumbula ugwayo noma ukucabanga ukuthi wawumnandi kanjani, lokho ngikugcine mhlampe 16 minutes ago. Yabo? So isho ukuthini into le? Isho ukuthi yasinda esimilweni ngaphandle, ngoba akukho ukubonakala ukuthi iyaqhubeka nokuyidla lento eyidestroyayo, kodwa ngaphakathi ayisindile ngoba isenakukukhumbula, isenakulakazelela lokhu. So amandla kaKristu kuphela enza ukuthi umuntu ububi engabenzi bubonakale, yabo, ngaphandle, edlulele ngaphakathi. Amandla kaKristu enza ukuthi umuntu ngisho nasenhlizweni yakhe isono asizonde noma esicabanga, uyabo, ngoba kuthiwa uyena Jesu Kristu uzokusindisa abantu bakhe ezonweni zabo, noma ekucabanga lokhu kwephula umthetho kaNkulunkulu, kodwa khuzwe ngomoya ongcwele, yabo, futhi kuze kufike lapha khona akazokuzonda khona, ngoba okuthandwa uNkulunkulu kufanele ngabe sithanda khona. Siyabazalwane, okuzondwa uNkulunkulu nathi kufanele ngabe lokho kanye nathi siyakuzonda. Mhlawumbe umbuzo kuzothi yini eyenza ukuba uNkulunkulu anikele ngendodana yakhe oyodwa ukuba isindise abantu na?
Mawufunda uJohn 3:16, uJohn 3:16 uma ufunda uthi, ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa, ukuba yilowo nalowo okholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade. Qaphela, icebo losindiso lwethu alibanga umcabango wafika kamuva ukuba liphenywe emva kokuba u-Adamu esewile. Kwakuyisambulo semfihlakalo eyabikade igciniwe kungakhulunywa ngayo eminyakeni yaphakade. Kuthiwa kwakuwukusombululwa kwezimilo ezaziyisisekelo sesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu eminyakeni engunaphakade. Kwasekuqaleni uNkulunkulu noKristu base sebazi-ke bona ngokuhlubuka kukaSathane nokuwa komuntu ngamandla enkohliso yalowo owayesehlubukile. Bakubona lezi zinto zingabezenzeki. Kuthiwa uNkulunkulu wayengamisanga ukuba isono sibe khona. Kuthiwa kodwa singakabibikho wazi ukuthi sesizoba khona. Kuthiwa wayesenza amalungiselelo okuhlangabezana nale ngozi eyesabekayo. Uthando lwakhe lwalelizwe lwalulukhulu kangangokuba wenza isivumelwano sokunikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa, ukuba yilowo nalowo okholwa yiye angabhubhi kepha abe nokuphila okuphakade. Amen. Mhlampe sesizovala. Umbuzo umuntu angazibuza wona ukuthi bangaki uNkulunkulu afuna ukubasindisa futhi angabasindisa ngokupheleleyo kangakanani na? Bangaki? Ngoba sike sakhuluma ngomnumzane owayengasabhemi sekuphele 10 years kodwa sabona ukuthi akasindile ngokupheleleyo ngoba lento owathi usiyeke for 10 years usanakho ukuyikhumbula. Uma sifunda amaHebheru 7, amaHebheru 7:25 afundeka kanjena. AmaHebheru 7:25 kuthiwa, ngakho-ke unamandla okusindisa ngokupheleleyo abeza kuNkulunkulu ngaye, lokhu ephilela njalo ukubamela. Sithini isihloko sala? Sithi uKristu ngumpristi omkhulu. Yebo, uKristu ngumpristi omkhulu. Okay, so uyena-ke lo Jesu Kristu-ke mhlawumbe uma uqhubeka ufunda nakusuka 7:1 uzofikela ku-25, yena lo Jesu Kristu-ke ngakho-ke unamandla okusindisa ngokupheleleyo abeza kuNkulunkulu ngaye. Uyabo, abeza kuNkulunkulu ngaye ubani? uJesu Kristu, lokhu ephilela njalo ukubamela. So uma kuthiwa usinde ngokupheleleyo akushiwo ukuthi usindile ukuthi uyekile kuphela ukwenza isono ngendlela ebonakalayo kodwa usafisa. So uma uyekile kuphela usafisa awusindile ngokupheleleyo. uNkulunkulu usindisa ngaphandle kube ubufakazi ngaphakathi futhi nakhona sisindile. Lento umuntu akayiyona noma akayikhulumayo bekumele kube yinto akayiphilayo. Uyabo, mase umuntu onjalo-ke esinda ngokupheleleyo. So kuthiwa uNkulunkulu-ke unamandla ngakho-ke unamandla okusindisa ngokupheleleyo abeza kuNkulunkulu ngaye, lokhu ephilela njalo ukubamela engummeli wethu uJesu Kristu. So uma efuna usindisa ufuna ukusindisa ngokupheleleyo. Lento isho ukuthini? Umuntu uma ekhuluma izwi likaNkulunkulu, ekhuluma ngoNkulunkulu, kumele nokwenza kwakhe kube ubufakazi. Ngisho nasenhlizweni yakhe, emzindlweni yakhe adlinze ngoNkulunkulu. Uma umuntu ekhuluma ngoNkulunkulu kodwa ephungwa lapha nalaphaya, enza isono, enza izinto ey'nqatshwe uNkulunkulu, lowo muntu akasindile ngokupheleleyo. Uyabo, ngoba bekufuneka ukuthi esinde ekwenzeni nasekukhulumeni nasempilweni yakhe, impilo yakhe ibe ubufakazi, hhayi indaba ukuthi umuntu ekhulume lapha angekho khona. Uyabo, ukungasindi ukukhuluma lapha ongekho khona. Amen. Qaphela, intengo yakhokhela usindiso lwethu nomhlatshelo wobuNkulunkulu kaBaba wethu osezulwini ngokunikela ngendodana yakhe ukuba isifele, kufanele ukuba kusinike imizindlo ephakeme ngalokho esingaba yikho ngoKristu. Njengomphostoli uJohane ephefumulelwe waloba wathi, bheka uthando olungaka asinike lona uBaba ukube sithiwe singabantwana bakaNkulunkulu. Akubheke inani azuzwe ngalo umuntu ngokukholwa umnikelo oyinhlawulo kaKristu, uphakamise
abantu. Abantu abawile bayabekwa lapho kungathi uma bexhumana noKristu bangase ngempela bafanelwe igama lokuba amadodana kaNkulunkulu. Amen. Siyambonga uNkulunkulu ngalesi sifundo. Sengathi futhi ebengaba nathi emzindlweni yethu xa uNkulunkulu esiqinisekisa ukuthi ukusindiswa nokuhlenga kwethu akudingi isiliva, akudingi igolide, akudingi imali, kodwa abeza kuye uNkulunkulu ngoJesu Kristu unamandla okubasindisa ngokupheleleyo. Ngani? Kwakungekho lutho elingasindisa, kodwa kwadingakala ngoba uNkulunkulu engcwele sisindiswe okungcwele, uNkulunkulu uqobo, Jesu Kristu engenacala. So siyambonga uNkulunkulu. Kwawukumela okwasesekukhulunyiwe ukuthi inkokhelo yesono iwukufa. So siyabonga uNkulunkulu. Indima nishiye ekhanda namhlanje engamele lesi sifundo ethi icebo likaNkulunkulu ukusindisa umuntu bekuRoma 6:23 uthi ngokuba inkokhelo yesono ngukufa, kepha isipho somusa singukuphila okuphakade kuKristu Jesu Inkosi yethu. Amen. Asikhuleke. Siyabonga mdali wamazulu nomhlaba. Siyabonga Nkosi ukwazi ukuthi kanti siyigugu elingaka kuwe, ukuthi Baba nxa siza kuwe uzawusindisa ngokupheleleyo. Siyabonga Nkosi ukuthi yasiqinisekisa ukuthi kukhona ithemba kithi nakolalele lapha akalalela khona ukuthi lesi simo kubonakala engathi usegxile waze wafika wacwila kusona. uNkulunkulu ufuna khona lokho, wanikelela lokho ngendodana yakhe ukuthi ezophakamisa thina. Siyabonga Nkosi Jesu. Siyabonga Baba wethu. Sicela ukuthi nxa ukhuluma ngamazwi akho ufuna ukuthi sisinde, nathi enhlizweni nasengqondweni zethu sivume ukuthi sizosindiseka. Sicela ube nathi Baba ulungileyo, sizidlenza ngala mazwi akho, ube yiwona ozosilawula osukwini. ngoJesu siyathandaza. Amen. uNkulunkulu emuhle nxa isiphile ukuphila sizawufunda usifundo 9. Usifundo 9 isihloko sakhe wona sizakube sithi ukuphila kuKristu kuphela. Usifundo 9 isihloko sakhona sizobe sithi ukuphila kuKristu kuphela. Amen.